mureke mbabwire umunsi umwe nagerageje Imana kandi nyigerageza ndi vide kabisa. Iwacu higeze guseruka umuvuga butumwa wavuye muri Byura ahavuga ubutumwa, imyenda imushiriramo yaraciye inganji, aje guruka iwacu ahuruka nta mwenda afite. Niwe muvuga butumwa wa mbere nabonye imyenda ipatara icitse kugera hanga, ishati yaracitse ukamusanga. Wari wabona ishati yacitse nka ishati yaracitse nka ndamubona numva ngize agahinda. Nari ngire gaseribateri ariko nagiraga inkoko, kandi izo nkoko sinari narazikuye ahantu heza. Mureke mbibabwire ariko nabisabiye imbabazi. Nigeze guhura n'abasirikare bageze batwikoreza imizigo, mpura nabo banyaza inkoko 7 ziri mu itonga bafite n'amafu n'ibindi. Nama mbabwira ngo jewe ndikorera inkoko. Bamare barambwira ati tubonye umuhungu ufite umutima mwiza, utugeze hariya ku imbogo cyangwa ku kagugu turakurekura. Nama mbagenda imbere, kera mba nakubise imibare, nari nzi kwirukanka, mba nakubise imibare ndavugiza inkoko ntimuzozirya mwenyine. Kagira inkoni yanje n'umupanga wanje nari mvuye gutongorera muramu wanje. Tugera ahantu mpaye nkarikira batazapfa baramenya akarere k'iwacu, amaze ndirukanka. Nama nirukanka ni nkoko, umusoda akora ikosa asigira abandi imbundi kugira ngo yirukanka ataremererewe. Turirukanka tugere ngiriya harura ku kibuga, ahambira ngo tikasusu siga inkoko. Nama nzirambika hasi, amaze ndamuhindukirana n'umupanga. Mana yacu mu izina rya Yesu turagushimiye, turaguhimbaje, turagushimiye kuri uyu mwanya mwiza duhaye, turagushimira kubw'umunezero mwinshi, turagushimiye kubw'ubwoko bwawe buri hano butegereje kumva, tweretse umugaragu wawe. Mana turasaba ijambo ryawe rihindura kandi rigategeka. Dukeneye ijambo ryawe muri uyu mugoroba ribasha guhindura imitima yacu kugira ngo tubashe guhagarara aho ushaka. Mwuka wa wera atuyobore, aduhe kumva n'abagiye kuvuga kugira ngo ibyo dukora byose bishimwe nawe. Laboniza foski. Mana yacu urakoze cyane kuba utwemereye, ni mu izina rya Yesu, amen. Haleluya, haleluya. Kugira ngo dukomereze aho twari tugeze ubushize, reka dusome amagambo twasomye ubushize mu gitabo urwandiko rwa Yakobo igice cya 4 umurongo wa 8. Urwandiko rwa Yakobo igice cya 4 umurongo wa 8, dushaka turasoma aya gusa. Haravuga ngo mwegere Imana nayo izabegera, amen. Twongeye gusoma mu Baheburayo igice cya 11 umurongo wa 6, haravuga ngo ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka, amen. Nishimiye kongera kubana namwe uyu munsi, Imana ishimwe. Buriya rero mwebwe murafashwa mbwiriza, Imana ishimwe ko mufashwa, ariko nje rero mba ndimo mbarira iminsi ku ntoki ko ndi mu gihugu cy'irungu kirimo amahirwe make yo kubona abantu bangana gutya bataramiye Imana. Mba ndimo mbara nka Varkomana, nzosubira mbona igisirimba ryari ko nje ndagikunda cyane. Abantu barabizi ko ngikunda kandi naje ubwanje ndabizi ko ngikunda. Ubu rero gutarama kuri njewe ni inyungu mba ndimo nibikira ibizamfasha, ibizantunga aho nzaba ntaramye ndi njenyine gusa. Haleluya. Ariko reka tugaruke ku magambo n'ubundi tumaze iminsi tuganira, twaganiriye ubushize, kandi ndakeka ko ntari butwara umwanya muremure cyane kuko nukurangiza amagambo nari natangiye ubushize. Haleluya. Niwegera Imana nayo izakwegera.
mureke mbabwire amakuru atarimo kwegeka ku wundi cyangwa ngo Imana ishimwe kuri iri jambo abayobozi bahisemo ko ariryo tuganira. Iri jambo rikubiyemo ubukirisitu bwose, cyane cyane ko ubukirisitu atari ikintu cy'abantu, ni ikintu cy'umuntu. Haleluya. Ngayo amakuru. Icyo nkundira Imana ntigira nkunzi, ntinegurizwa izuru. Icyo umuntu abiba nicyo azagira gute, nicyo azasarura. Icyo ni icya mbere. Uko yadizayininze ibintu byayo, uko yateguye ibintu byayo, biteguye ku buryo nuyegera nayo izakwegera, nuja kure yayo izakwihorera pe. Sinzi aho ngiye gusubira amagambo nabwirije ku cyumweru, gusa ku cyumweru nabwirije ahantu henshi, sinibuka aho nayabwirije. Ndagira ngo mbamenyeshe ko Imana yateguye agakiza ku buryo iyo ubwayo imaze kurangiza byose bijanye n'agakiza yageneye umwana w'umuntu, ntishobora kukavogera nayo ubwayo ntifite ubushobozi bwo kwinyuramo, bwo kwivanga ngo ize kuvogera agakiza yaguhaye. Never. Cyo kintu nagira ngo cyumvikane ko hari abantu uvuga akavuga ngo nje ngo Satani yanteye. Satani hehe? Satani hehe mu bintu Imana yadizayininze ikabitegurira Yesu, ikabibambira Yesu, ikabicunaguriza Yesu, ikabikubitira Yesu, ikabizicira Yesu. Yesu akazuka ku munsi wa gatatu, kuko Imana itashatse ko aheranwa n'akababaro gaterwa n'urupfu. Yamara kuzuka akavuga ngo nahawe ubushobozi mu isi no mu ijuru. Uwo Satani uza kukubwira ngo usambane ni Satani wa hehe? Ntabishoboye. Iyo yabishoboraga ari we, twese abapagani bose, abantu bose baba bakora icyaha kimwe kiri homogene. Imana yateguye agakiza ku rwego rw'uko nta muntu wakavogera, nta Mana yakavogera, nta Satani yakavogera. Ikibazo ni uko ari wowe utazawegera Imana. Muzamugira se ngo Satani ni umutima mwiza wari wayiteye kuja gusaba Imana Yobu? Ni impuhwe zari zamuteye. Satani yashaka iyo aje kuba afite ubushobozi bwo kugira icyo atwara Yobu, Imana itaramukinguruka, yari kuba yamuhinguranyije, yamumaze iriya karekera, ntize no kuza kwiripotinga ku Mana. Ariko kubera ko itari ifite ubwo bushobozi, yaraje kubwira Imana ngo niriwe nzunguruka kandi nabonye Yobu. Kandi impamvu Yobu akwizera nuko afite bari abana 10, nuko afite ari amatungo, nuko afite buri bushobozi ubu nubu. Imana namubwira ngo genda ubitware. Ariko cyo mwimye n'ubugingo bwa Yobu. Petero yaravuze ngo ubugingo bwacu Imana yabubikitse kure, ibubikana na Kristo, buri muri kofre foro y'Imana. Nta muntu ushobora kubuvunyuramo, nta muntu n'umwe. Umuntu ushobora gusa kukwaka ubugingo ni wowe wenyine. Wobwiyaka mwaditobora yaravuze ngo iyo dushaka gusubira iyo twavuye tuba twarabonye uburyo. Ubu duharuye ngo 1 2 3 duhanguke, twokwama duhanguka nk'Isodoma ni Gomora, kuko dufite ubwo burenganzira. Hari umuntu wigeze kumbaza arambaza ngo ariko Imana gituma yarise Kayini yica Abeli. Namubwira se ikibazo cya Kayini na Abeli cyo gufa Kayini akica Abeli, Imana sigifite mu kihe gihombo? Nta gihombo Imana igira mu rupfu, nta gihombo Imana igira mu kindi cyaricyo cyose. Icyangombwa nuko yadizayininze ibintu, yakoze ibintu kandi irabirangiza ntiyasigara mu mwenda. Ubushobozi turabufite, Imana yarabuduhaye buhagije. Yaravuze ngo dore ngushize imbere, uhereye kuri Adamu na Eva, ngushize imbere umuvumo n'umugisha, ngushize imbere ibyiza n'ibibi. Uhite ubwo bushobozi Imana ntizibuvogera, ntishobora kubuvogera.
arimo apanga ku icaberi yaramubwiye ngo nukora ibyiza tuzemerwa. Dore icyaka ukiri tugatuga ku irembo ry'umutima wawe, nukora ibyiza uzemerwa. Kandi naravuga ngo ndazi ndabikora. Yes, bikore ubifitiye ubushobozi, kuko ikibi cyose dukora ugifitiye ubushobozi bwo kutagikora uzobigerageze. Narababwiye ngo muzamugerageza gutoza ubwonko bwanyu. Hari indirimbo umuhungu yaririmbye hari Imana ikuhumugisha, uravuga ngo nagambiriye kugira gute, nategetse iki. Yes, niho nkiyumva jewe zimwe sinkizumva. Ndacyaririmba zijya nasize za mbere y'intambara n'izanyuma indege nizo njewe mperuka. Nategetse iki umutima wanje, gituma utazutegeka umutima wawe ibyiza ukawutegeka ibibi. Nategetse iki? Haleluya! Niwegera Imana nayo izagira gute? Ikibazo aha turi abantu basigaye abandi baryamye saa sita nkaje. Hari abandi baryamye saa sita nkaje. Ndareba bamwe nkabona barajonjobere nk'abatsinzwe, ariko naje natsinzwe, naje ndumfana w'ikipe yatsinzwe. Hariya hari abantu ibihumbi bigera hafi 80, ariko abakinyi bari bangahe? 20 na bangahe? Ikibazo ahangaha hari abantu bataza baza kwegera Imana, baza gushangiriya abafana b'Imana, abafana ba Pasteur Christophe, abafana ba Pasteur Rutambwe, abafana ba Pasteur Serende, bakaza nk'abafana. Hari bamwe nariko mbona mu mbeho, hari imbeho narebye n'imbeho yari hari ubukonje buteye ubwoba, ariko bari bafanye bararuha bakuramwe amashati basigara kifuwa wazi, bahaye babyina gusa. Ariko bari abantu n'abakinyi, bari abantu sabakinyi n'abafana. Nuzuru umufana uzamara imyaka 10, uzuza mu gatatu uri umufana, ukomeza ubu umufana. Abakinyi bakine basinde cyangwa basindwe bahembwe. Muragira ngo hari ntimwabonye Pogba ko bamuhaye ruje, ko muragira ngo umushara wiwe w'ikirenga bareka kumuha, barawumuha Pogba barahembwa iki cyumweru, ejo bundi kuwa gatanu niho bazaba bahembwa. Rashford ari igitego yasinze, bamukuye ku bihumbi 15 bamushyira ku 150 ku cyumweru by'amapaundi, miliyoni 150 ku cyumweru, ariko nta gitego yasinze. Abafana hariya barimo bagira gute? Uzaba umufana umara imyaka ufana, utura ufana, ntacyo uzobona ku Mana, ntacyo uzandurura ku Mana, ntacyo uzakura ku Mana. Ariko niwegera Imana nayo izagira gute? Izakwegera. Haleluya! Imana si umwana w'umuntu. Muri Yesaya haravuga ngo kabla sijaomba Bwana amejibu. Ariko muzi Imana iyo ugiye kuyisenga apana byanyira rureshwa, apana byirari ryawe byo gushagisha umugati n'amakoti n'ibirato n'ibindi. Nzasesa abantu Imana ishimwe ko yigeze kumpa igihe cyo kuyisenga ntaje kuyisaba ibintu. Nageze ngenda afite ikirato cyacitse be nako gatsinsino ndarumunyu murayizi ku gatsinsino, waratinye kwitera ibiraka byinshi kugira ngo bitazagutema kubisi, ukagikata ukaja mu butayu ukamara icyumweru utarya utamwa, utarasenga ngo Mana uzampa ikirato cyiza. Uzusenga gusa ngo Mana unyiyereke, kubone naje kukwegera, umva imbaraga zawe, mbona ubwiza bwawe. Ariko ahangaha abantu benshi baza mu gatatu ngo babone amazu, ngo babone amamodoka. Ndakurahiriye uzasengera imodoka imyaka 200 kandi tuzayirama urinde ufite arabona imodoka. Ariko ndakurahiriye ngo ndiwegera Imana. Haleluya! Ariko mwateye intambwe mukegera Imana, mwateye intambwe mukegera Imana, ukava mu bantu, ukava mu bufana, ugafata icyemezo, ugategeka umutima wawe, ukabwira umutima wawe ngo umutima wanje tora Imana, vumerera Imana, emera Imana, sanga Imana, yoboka Imana. Haleluya! Ariko nkunda Imana mwokagira Imana.
nkunda Imana ko izi ukuri. Imana izi ukuri ko mu mutima. Kandi ariko hari umuririmbyi wo mu gushimisha waririmbye, twageze tunaririmba mu Gifaransa, miséricorde insondable. Mwarayirimbye namwe mu gushimishira avuga ngo nimwumve imbabazi z'Imana, ngo koko zitarondoreka, ngo mbega umunyabyaha nkanje, ngo koko nababarirwa. Tukavuga ngo ndaje Yesu, bamugushimisha ngo ndaje Yesu, ndakwitabye uko ndi kose, tel que je suis, uko ndi kose unyemere. Hey! Hallelujah! Umwanditsi wa Yesaya yaravuze ngo hazabaho inzira yitwa nyabagendwa. Iyo nzira izitwa iyo kugira gute? Iyo kwezwa. Ngo umuntu nubwo yaba ari umuswa umeze gute, ngo iyo nzira tazayiyoba, ngo izabiye abandi gusa bagize gute? Bejejwe. Kandi ngo nta nyamaswa y'inkazi izagira gute? Izayigaragaramo. Upfa kuyoboka mu nzira yitwa nyabagendwa gusa. Inzira itari ya kashe, inzira itari y'amagambo, inzira ya Yesu gusa. Kandi icyo nyikundira, Bwana sifiwe, Bwana sifiwe. Icyo nyikundira bayemera batayemera, upfa kuba wowe uyemera n'Imana iyemera. Mukristo yigeze kugenda ari mu rugenzi, kandi uwo munsi yari wenyine. Aragenda ngo agire gutya, akubitana n'abagabo, ngo barangize nk'ahariya, ngo umutima wiwe uramubwira ngo bari abagabo, nguko baragenda nk'abagabo badashaka kuyoboka inzira y'umucunguzi wanje nayobowe na musobanuzi. Nabo ngo bamubonye nk'ejo baramubwira ngo wa mugabo we, kuki uri mugenda uko abandi batarimo bagenda? Urasa n'umuntu w'ikigoryi, wumve. Ntabwo bigeze bamubwira ngo urasa n'umugabo w'intungane. Niwumva baye bakubwira ngo uri umugabo w'intungane, uzisuzume gatatu. Uzisuzume kangahe? Gatatu. Jewe nzangira n'intege nke zo kogagiza abandi, kuko izanumva ngira ubwoba. Izava ari kuyu ni jewe bahe babwira. Uyu jewe wande mwene nde, usa gute, ukomoka kwande, ufite ayahe mateka, ukuye gusa Imana. Muri mvyo 105 ubuntu bw'Imana butangaje nibwo bwankuyeho imigozi. Byavuye se kuki? Byavuye kugushaka kw'Imana yonyine gusa. Ni Yesu wenyine wantoreye guhirwa mu ijuru mu bwami bwe. Suko nari mwiza habe namba, n'ubuntu bwa Yesu yangiriye. Yarambabarijwe ku musaraba kandi yabambanywe n'abambuzi. Warangiza ukikubita ku gatuza ngo wewe, ukavuga ngo wewe wandi wahehe, wo kwanda ufite ayahe mateka, ko twese tuyasi kandi tuyaziranyeho. Mwebwe mugira yahe jewe ntagira, ko jewe nza nshaka yanje nkayabura. Wewe wayakuye hehe ejo bundi? Wayakuye hehe? Wayakuye ngo natwe tuzaje kwahahira. Haleluya, haleluya. Mukristo ngo mwumva amazina yabo bagabo niyo yaza ntangaza. Umwe yari mukunda faranga, undi yari rari ryisi, undi yari nzika y'idini, undi yari ruhuma, undi yari ngumya, undi yari mugundira ibyisi. Ko muruva bene abo bagabo ngo nibo bazabaza gutera abandi ubwoba. Na Dema yari arimo, na Bute yari arimo. Urumva? Ndababwira amakuru abiri gusa ya Bute na Dema, nibo nibutse bwa nyuma. Bute ngo aramubwira ngo wa mugabo we wagabanyije, baza batuza ngo twadukabza, dore ngicyo tuzatuzira ngo twarakabije. Ariko gukabza ni kwiza niba ariko kunyegereza Imana. Wowe wamarira iki kuri rutumivu nkanje? Ko ntacyo womarira, uwo kwisunga wo mumarira iki? Uwo nyisunga no mumarira iki? No mufashiki no murengereza irihe zuba? Ko Imana yonyine ariyo yonyine yo kwisungwa no kwegerwa, kuko ni ifite ubwo bushobozi yonyine yihariye, itagira amahimba, itameze nk'umuntu uza kwegera abantu ngo bazakumarira iki. Uzugira ngo amavuta rutambwe azakujaho, nje ngira amavuta, ngira gikotoro cyangwa ngira itotwe jewe. Butaramubwira ngo jewe twari kujana, ariko nuko wowe uzugenda imvura ihayigwa, ukagenda izuba ryacanye, kandi hari ibicucu byiza, hari ahantu heza ho kuruhukira.
ahantu heza ho kugama harahaba Kigali mwebwe ndi muyizi kubera ko muyimazemo iminsi muza aho igeze muzaba nkabarengukira hirya West Africa murebe amacukiro yafunze imihanda mukahagarara mukabanza mugafata ibitiyo mukaza muzibura imihanda ya kaburimbo yafunzwe n'amacukiro harahariho kugama mukristo aramureba aramubwira ngo butewe ngo nutemera kugema amazi ahurura n'imiyaga nutemera guhatana Bibiliya ivuga ngo uhereye cya Yohana w'umubatiza ukageza uno munsi ubwami bw'Imana buratwaranirwa kandi ntwarane zibugisha mwiki zibugisha mwimbaraga aramubwira ngo ntituzoterana habe n'intambwe nimwe butaramubwira ngo ikibindi kizagiterekwa ku ngata yacu icyo umuntu abiba nicyo azasarura icyo ngicyo ngikubwira ukuri hari abandi bazaba bababwira ngo murabona ibitangaza nta gitangaza na kimwe uzabona nutegera Imana mbikubwire ibyo ni itangazo nushaka ejo bundi abasore bari kwambura ngo none ko nabanamurije ndababwira mureke kwica talent zanyu mureke kwica impano zanyu muje hari abaza bacurangira amafaranga bayabahe muje hari abazi kubyina neza bazi kwihotora bakambara n'ubusa mukuriye amafaranga naho atari uko nguko ko murarushwa n'ubusa egera Imana nayo izakwegera urwanya Satani nawe azagira gute azaguhunga iryo ni ihame turarigira kunda faranga pasi aramubwira ngo nje mfite igitekerezo undi ati ngaho kimbwire aramubwira ngo ese bagutumye ku mudugudu w'irunaka urabizi ko ikasha ari bwo buzima bagutumye ku mudugudu w'irunaka haleluya ngo ariko ngo bakaguha ibigutungira abana n'umuryango mukristo ati bizaba bitwaye iki bagusabye kugabanya muri bimwe uzubwiriza mu Kristo bikomeye byabereye abantu amabuye ariko bakaguha kashi ikagutungira abana n'umugore bakabaho neza ukaba mu nzu nziza ukabona imodoka nziza ukabona ubuzima bwiza ariko ukagabanya ubukana monsheri ukagerageza kuba moderne ukadiliwa ugafungura ukaryosha nawe gituma uzubihiriza abantu gusa mukristo aramwitegereza abasaza bakera hazabaho kuyoberwa akayoberwa so akavuga sogokuru wawe cyangwa akavuga nyirarume wa nyoko akavuga ngo murasa n'akanaka ko mpaye mbona ufite igikebe cyo kwa kanaka mukristo ngo aramwitegereza ngo amureba mu misaya ngo arasara muzenguruka aramureba aramubwira ngo nakumenye uri mukunda faranga kandi so ni Yuda Isikariyote wagambaniye umwami wacu sokuru wawe ni Gehazi wa wundi wagurishije watwaye iby'inyungu nyinshi agakuramo ibibembe aramubwira ngo se navugana gute nawe wowe wabembye ukabukomoka kwa Yuda ikindi wavuga kitari cyo ngicyo niki Yesu yaravuze ngo muzabamenyera ku mirimo yabo igiti cyiza cyo kwera imbuto mbi kandi igiti kibindi cyo kwera imbuto nziza on connaît l'arbre à ses fruits. Hindukira wegera Imana muve mu magambo y'iki gihe muve mu bababesha muza mubabwira ngo munisha yaravuze ngo wazomeye wakamate majambazi wo amajambazi yaravuze ngo Yesu aponya bure umwaminie yeye tu wasikudanganya utowe pesa Bwana Yesu anaponya hiyo ni kweli tupu imani yetu kwa Mwokozi ndiyo gharama yetu egera Imana va mu bantu va mu magambo utera intambwe imwe gusa usanga Imana ubwira Imana ngo ndagusanze kandi uko ndi kose unyakire unyemere bidashingiye ku mateka Paulo yaravuze ngo nico gituma tutazongera kugira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza yiwe kuko abantu batekerezaga Yesu Kristo aravuga ngo ahubwo umuntu yari muri Kristo Yesu ababaye cyaremwe ibyakera babishize haleluya harabazagira ngo ibyakera ni ibya mbere y'intambara ibyakera nibyo mukanya utaraza hano kumvira ijambo
biriya byose ni ibyakera. Ubu nyine uteye intambwe yo kwegera Imana gusa, biriya byose yo bibabarira, biba ari ibyakera. Ugahita uja mu ntambwe shasha, intambwe shasha y'ubuzima busha buhindura amateka yawe, buhindura amateka. Ko mufite ubwoba nk'abayagundiriyeho, muracyayakunze, murashaka kuyagundira. Amateka yacu no mugoroba ashobora guhinduka, ukaba icyaremwe gisha, ibyakera bigashira. Haleluya, haleluya, haleluya. Ariko ngundi ibyakera byahindutse mwokagira Imana. Ibyakera Pawulo azabivuga nkamureba bahe bamureba, ni umugabo utari warihishe. Abandi bazabihishira bari mu kuja no mu mafuti bakihisha. Pawulo ntiyari yarigeze yihisha, ariko umunsi yahuriye na Yesu mu nzira igororotse. Haleluya, haleluya. Ayiye bamugiza impaka inza nkunda inama yabereye i Yerusalemu. Inama yabereye i Yerusalemu yo mu gice cya 15 cy'ibyakozwe n'intumwa. Agarutse avuye mu rugendo rw'iwe rwa kabiri, yarananiranywe na ba Petero, yarashizaranamuza ba Petero bakagerageza kwihisha muri bene wabo. Haba abakozi b'Imana, ba bishop n'abapastori bazi kwifufika, baza bihererana umuntu bakamubwira amagambo nk'igihumbi kugira ngo amwemere yarenga hari agasebya umugaragu w'Imana, yarenga hari agasebya uwundi kugira ngo yikubira abantu. Petero yaraguye muri izo ntege, baba bari kumwe na Pawulo akamubwira ngo uri mwene wacu, uri inshuti yanjye, uri umugaragu w'Imana, ndakwemera. Bahura n'abayuda kubera ko batageze bizera Pawulo, hari utuntu n'uruntu bageze bamukeka kuko yahoze mu bantu batoteje itorero ry'Imana, kandi we yemeraga batarakebwe akemera ubuntu bw'Imana burenze uko bwovugwa. Petero akamupinga akamunena, amaze ngo bagira impaka bamare. Nibwo hakozwe sinode ya mbere. Abantu bazi za sinode cyangwa za konferanse, izi nama nini ba metodiste n'abangirikani baza bakora. Amaze ngo bamanuke Yerusalemu. Haleluya, ngo bagari Yerusalemu. Petero na Yohana, inama yari yobowe na Yohana. Yakobo nande wundi sinibuka, Yakobo nimba nande wundi barabanditse, ariko wafashe imyanzuro ni Yakobo na Yohana nanone nibo bayisinyeho. Baravuga ngo twebwe bahagere mbaze mbabwira amakuru ko yagenze. Petero avuga ibitangaza byakozwe kandi abivuga abisigiriza nkaho ari byiza. Amaze ngo Pawulo ashira utoki hejuru, aravuga ngo nzambabazwa na bene data ngo batizera ubuntu bw'Imana, ngo bakabugereranya ngo n'ibigurwa ifeza n'izahabu, ngo n'icubahiro no gushimwa n'abantu. Uko niko Pawulo yavuze. Haleluya. Arababwira ngo bene data, ndagira ngo mbamenyeshe ko ndi mu nzira igororotse. Nari ngaragiwe n'abantu benshi, kandi ngo harimo abagabo b'inyangamugayo n'abandi b'intwari. Arangize kubabwira gutyo, arababwira ngo ariko icyo nemera twese, umuco we twese twagize gute, twarawubonye. Mureke mbabwira impamvu bamwe bari mukuza gushangirira. Ntawoza kwirwa yicaye muri izi ntebe zo mu gatatu atarabonye umuco. Umuco kubonaho muzowutubonamwo, cyangwa mubone ku bandi, cyangwa mubone mu ndirimbo. Umuco wa hano wo ntukemangwa. Ikibazo ni ijwi ryongorera mu mutima wawe. Pawulo aravuga ngo icyakora icyonzi, ngo twese umuco waratugaritse n'amafarashi n'abagaragu, ngo icyo ntazamenya neza ngo nuko ijwi numvishije nabo babashije kugira gute. Wari waryumva iryo jwi niyo ryari rikwereka neza ko wegereye Imana. Umuririmbyi wa Murokovu yaravuze ngo anongoneza sana rohoni wangu, karibu naye. Haleluya. Aravuga ngo huyu si mgeni, ni Yesu Mwokozi. Sauti yake nzuri najua, nimemfungulia, naona ni Yesu. Na siku hiyo muririmbyi wa mugushimisha abatazi Igiswahili yaravuze ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga, ubwo Yesu yinjiraga none mu mutima wanje. Haleluya. Hari wa mugushimisha wa mugakiza wavuze ngo umuriri w'ubuntu bwe uri mu mutima wanje, ngo agakiza ke muri jewe ni nkumuraba mu mazi. Ararahira ngo nukuri yatugezemo. Haleluya. Aravuga ngo none umwami Yesu Kristo namubereye ubuturo, ndetse nahawe n'umufasha n'umwuka w'isezerano. Ararahira ngo nukuri yatugezemo, asigaye abana natwe. Ngwino wiha Imana yawe yera Yesu uwo mutima wawe.
haleluya, haleluya, haleluya. Egera Imana nayo irakwegera. Kubanuka nkunda igitero cy'indirimbo ya kane mu gakiza. Yaravuze ngo kuki wahunze Yesu umukiza kandi yaragucunguje amaraso, ngo jureka kumuhungira kure, wigira inama yo kugira gute, yo kugaruka. Ariko ikakarimbo wa nabwiye umutima waje gute ariko nagukunze kabisa. Ndibamubona uko mbivugiye mu bantu bose, singira uburyarya no kuri uyu muhungu namukunze yatwitse. Haleluya. Nabwiye umutima waje garukira Imana, va mu byo wagiye ngo bireke, va mu kuba umufana no kuza gufana utazwi n'Imana. Ejo bundi nabwiye abantu ku cyumweru ndababwira ngo si buri muntu uvuga mwami uzinjira mu bwami bwo mu ijuru keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Bamwe bazambwira kuri wa munsi ngo twirukanye abadayimoni mu izina ryawe, twakoze ibitangaza byinshi, ngo twakije abarwayi, ngo nibwo nzaberura nkababwira ngo nimuve imbere mwankozi z'ibi bimwe sinigeze kugira gute. Garuka vayo, reka bireke, bwira umutima wawe ngo reka, sigaho, rekera uko ibyo wagiyemo birahagije, bizibukira ubireke, uhindukirira Imana, wegera Imana nayo izakwegera. Haleluya, haleluya. Twaravuze ngo ikintu cya mbere bazabegera Imana gute, arabayibaza ngo se ndayegera gute, ni ugutambuka hano kuri rutari naje nkiterera. Niko bazabegera Imana, niko bazabegera. Twavuze ngo bazabegera Imana muki, ijambo rya mbere nari mbabwiye ubushize, bazabegera Imana mu masengesho. Ayi wawe, narababwiye ngo igihe nsenga Uwiteka ni kumurimbyi arimbyi, cyo sinakivuze uwo munsi, ngo bintarura mugira muki. Mureke mbabwira amakuru mutari muzi. Impamvu muheze mu bukene, impamvu muheze mu bwoba no mu gushidikanya no mu kwiganyira no mu kudahaga no mu kutanyurwa n'ibyo mufite, nuko mutaregera Imana. Kandi uburyo uza wegera Imana neza ukamenya kuri w'agaciro imbere y'Imana ni mu masengesho. Haleluya. Se nari mbabwiye ko amasengesho azagira guteme, nababwiye ko amasengesho azasibya urupfu. Muracyagira ubwoba bw'urupfu, mugira ubwoba bw'urupfu. Kuva mbayeho narabarahiriye ngize imyaka ntazi naje ntagira ubwoba bw'urupfu. Nukuri. Kandi nagaze mbibwira abantu bakambwira ngo se niki kibitwemeza, ariko byibuze hari nka 3 cyangwa nka 5 twamaze guhura n'ibibazo bitwereka ko tupfuye twese, kandi ntariye parinye. Ariko nje nkumva sifite ubwoba, nkumva meze nk'ukumahemura ameze kuri rutari. Nukuri pe. Ubushize nakoze impanuka, mwene data yari yamwe ngo araza ariko ntiyaje. Umugabo witwa Darius twari turi kumwe na madame wanje na mushiki wanje nabishwa banje babiri. Nkora impanuka muri Nyungwe, wari wakora impanuka muri Nyungwe. Nkora impanuka muri Nyungwe, none ngabona abo bafite ubwoba. Dutangire gukora mbaye ndwana n'imodoka, sinzi ibyo yari ihuye nabyo muri Nyungwe. Namwe muharebe kwa kundi muri ya makoroso, imodoka itangire kugira gutya, bama batangira kuvuga ngo Imana we, Yesu we. Umugabo twari turi kumukaza avuga ngo mukozi w'Imana kubigenze gutaza ngitanga umukozi w'Imana. Amaze tugeraho dutumuhanda turaguruka. Iyo mugurutse muri Nyungwe rero ndimanukaga gutya, yaragurusisha hejuru y'ikibira mbaye ndeba, kandi babaza bikanga, jewe sinikanga. Umutima ukambwira ngo ariko Mana we, tugiye kugera mu ijuru bya bindi nukuri. Abo bose barahari muzobabaze, kaza numva umutima gusa kurambwira. Narabasekeje bahaye barira tugeze mu kabande, ndababwira ko murabona uburyo tugarukiye ku irembo ry'ijuru. Imodoka yari yononeka, yari yanje, ni jewe wari utwaye, ni jewe wari kwikanga kubarusha, kuko nariko mbona uko impanuka yahiza. Ariko kubera ko nza numva ndi hafi y'ijuru, ndafite umuririmbyi yaravuze ngo kama twaamini Yesu, kama hatufiche dhambi, kama moyo ni mweupe. Turaguruka tugonga umusozi wo hakurya, twavuye kuri umwe tugwa ko hakurya, tugonga hakurya tugaruka ikinyamugongo, tugwa mu ruzi. Buriya muri Nyungwe haba inzuzi ndende, uruzi rwariko rungera hangaha. Imodoka yikubite mu mazi kubera shapuma yari ishushe, umwotsi uratumuka. Kuramwo sinza nikanga ubusanzwe, kuramwo umukandara
mpambura umukandara wa Dariyusi, nkingurira madamu na mushiki wanje n'abishwa banje babiri, ndababwira igihe bagava ngo Yesu we nguko turi hehe, ndabwira turi mu kabande ariko tugarukiye. Izo byabaye ejo bundi hari muri 2011 ndagira ejo bundi na 11 dutabariye abantu bo muri Ebenezeri. Ndababara ko mwebwe mufite ikihe kibazo, twari tugiye mu ijuru uko muzamuhora tubana n'ijuru. Aho ko murumva ko ari je wari utwaye nari nihugikanya abantu bakeya. Umunsi umwe mureke mbabwire uko nukuri mu 2000 ni mu 2000 gusa, muzi ko 97 aho ngaho hari indege ya Ebenezeri yagize accident. Ntimuzi ayo makuru mwese? Indege yamaze kugira accident, Ebenezeri yakurikiyeho ntiyabaye. Ebenezeri yakurikiyeho undi mwaka. Abayumbe ntazi, ariko abayumbe baranduhije mu kagira Imana. Abayumbe ntazi baravuga ngo indege izosubirayo nayo izogira accident. Ngaya makuru ko yagenze. Izosubirayo izagira gute? Izagira accident. None hagomba kuboneka abayumbe baje gukemura ikibazo, bakagenda bagihudumiye, bakagenda bahudumiye mu ndege, bakabanza imbere. Indege ya mbere nitagendamo abayumbe karabaye bazapfa. Kandi Butare numva mwene data wari Bukavu niho bariko bategurira ibyo byose, arampamagaye Ebenezeri ntizaba nutaboneka ngo tujane tuje gukora akazi. Okay, saba konje mu kazi, mare gusaba konje mu kazi, turagenda turahura turabahungu batatu. Umwe ari Butare, undi barambwiye sinzahanda asigaye atuye, ariko nawe n'umuyumbe. Turahura ndabwira naje mumbwira amakuru, bambwiye amakuru pe turasenga. Jewe sinigeze nerekwa, tababesha ngo narerezwe, ariko hakaba harimo umugabo muri abo batatu uza werekwa nemera, twakoranye umurimo w'Imana kandi twe tuziranye. Turasenga arambwira ngo nukuri hari akazi nitutagashira ku murongo indege izahanuka, kandi mugende kwakora kugira ngo abantu bagire n'umutekano. Turasenga turatarama, numva naje umwuka uraje. Turangize ibyo ni ibintu byabaye. Turangize turagenda ku Kavu, baranazinduka kubera ko indege za Kongo bazazirwana ni nkeya kandi zibari ntoya. Abapastori bose nije n'abagenzi banje babiri bagiye batara abapasiteri cyo gihe, baragenda bagera ku Kavu, mu pilota aritegura akabwira umwinjire mu ndege, bakamubwira ngo hari abandi bagabo batarazi. Cyo gihe nije wari ufite akazi, bagenzi banje bombi barabashomeri, kandi naje nari ngiye muri mission ya Yesu, ntagomba kudepansa amafaranga yanje. Hari umuntu w'umusirikare watubwiye ngo araduha lift, aratinda yigendera muri za gahunda ziwe, twageze tubita bakatanya mico gihe, abanza kuducishika dutu, adukurika dutu, turamanuka tuhagera, abandi bose bari tayari. Tuhagere umugabo wari uyoboye ivyo bintu n'umuntu tugifitanya amasana, arantuka arambura ngo ariko muza mwigira gute, ndamureba ndamwe gituma mutagiye, mwamwagiye ara ngumva ko azavuga ngo ngaho nimugende ngo nibimana hari uko yababwiye. Ndamubwira ngo yakutubwiye. Mureke mbabwira ikintu kiza kinyereka ko urupfu abantu barutinya. Umuntu wari watujanye n'umusirikare na mukuru wanje tuvukana neza, arandeba arambwira nyine ngo ukuragiye. Ngukuragiye nyine. Ndamureba ndamubwira ngo se kurabona wewe wari kugira ngo najano mpagera ngafuka ngahindura ibitekerezo ukundagiye kandi zagaruka. Nije winjiye wa mbere, wa kabiri mugenzi wanje, wa gatatu mugenzi wanje, umuntu wa kane winjiye n'umusaza muramuzi ukunda kuvuga ngo na basi. Ndamusaza aravuga ngo na basi ngo urupfa abana badatinyeje ndarutinyira iki. Arurira wa kane, abapastori barurira. Bamare kurira, ndashaka kubabwira ukuri kuburyo iyo ubana n'Imana urupfu gusenga biza bisibye urupfu. Turirira indege iraguruka nkuko bisanzwe, tuje kugera hariya hejuru ya za Rurambo, indege ihura n'ikibazo. Maze imyaka ngendera mu ndege, ariko iyo ngiyo yankuye umutima ikamigira gutya, kandi ni indege ntoya na pilote ubuha mubona manevra hayakora.
baragerageza, arahindukira aravuga ngo si mwebwe kandi ngo ibi kandi bigiye kutubaho. Arananirwa aravuga ngo hasigaye musenge. Mureke mbabwire, ntabwo nshaka kubasesa. Hari harimo abagabo bafite imyaka za 70 80, nibwo bwa mbere numvishije umugabo ufite imyaka 70 isaga atakahaye ahamagara nyina yarapfuye mbere ya Murere. Nkanje jewe mama aracyahari ariko uzi guhamagara nyoko wapfuye mbere ya Murere ukaza uvuga ngo mama we. Barahari muri abo bantu twari turi kumwe mu ndege, ko ndibuka ko hari umusaza umwe witabye Imana gusa n'umwe ndimo nibuka mu bo twari turi kumwe muri iyo ndege. Barangize bahamagara banye, noneho jewe nkumva meze uko nzamera ndi hano mu gitabo, nkumva meze ukuntu, kandi naje nkabonaga sindiye pari indege hano kivuye mu kirere woreka gufa. Umutima ukambwira bagenzi banje ngo nidupfa turasha, ariko mbona abantu bafite umutima uhagaze, ndabareka mfasha aba bantu. Ariko nanizeye kuko bibravaho nidukura ibishimwa mu bigawa tuzahinduka kanwa. Mvuga ruga ngufu wa mugabo we, ubundi zamvuga ruga nyinshi ndende umwanya muremure, nama mvuga karuga karesha gutya. Uko ga nari mfashe ikintu duhe tugira gutya, nta n'intebe gazari zirimo. Ndahaguruka, bari bashashemo shitingi, ndahaguruka mfata ikintu gutya, ndabareba ndavuga kuri ruga, ndababwira ngo muhumure tacyo tuba. Bamava ngo nukuri rutambwe we, ngo nukuri se iyo dupfa bari kuza kumbaza ngo ko twapfuye. Ariko muri jewe nariko numva nta rupfu mfite. Bamava ngo nukuri, amaze nkunda mwene Yesu, nkunda Bizimana wa Yesu. Nuko navuze kuri karuga gutyo, yaba kubita ruga we iri muri ligne droite, numva aravuze ngo woga nashaka hayata kwa manunguniko. Hakaba hari ikintu cyari cyaratwihishe muri iyo ligne yose, nico cyari kigiye kitera ko kantu. Yababwira ngo mvuko mu bigenza, arababwira ngo kwavuze nukuri turagerayo, ariko nituhagera ntihagira umuntu usohoka. Kugira ngo yakabiri itagira ikibazo, hasohoke jewe. Aravuga ngo hasohoke jewe wa mbere. Kandi mureke mbabwira ikintu cyantangaje, ariko Imana uwo munsi yampaye ikizamini yeme gikomeye. Mureke kibabwira, ariko Imana izatwitura ibintu bikomeye ngo nkagira Imana. Haleluya. Iratubwira ngo nimusohoka ntimuvuge ururimi rw'abanyoko, ntimuvuge ikinyamurenge, muvuge kuri ruga. Umuntu kuvugisha wese umubwire kuri ruga, kandi nurangiza kumubwira kuri ruga ntuhagarare, nije wari imbere naje ndaba ngukurikiye, mwirukanke mu kibuga mugera ahantu runaka. Amaze twama tugenda keraga turi muri ringi, dutibuke gutya, dutibuse mwumva igitangaza nahuye naco, nama mpura n'amabukwe. Kandi jewe sinabomboye mwokagira Imana. Mureba umuhungu utarabomboye, buriya bari abatipe babomboye ntibagira icyo batinya. Ntabwo nshaka kubasetsa, nama mpura n'amabukwe ashorewe na generali wari ukuriye kariya gace. Kurumva abo bantu babiri, guhura na nyoko bukwe ugahura na generali, kandi utagomba kubabwira ikinyamurenge, utagomba kubasuhuza, utagomba kububaha. Duhure gutya nururuke, nama mbonaniwe, nama mvuga ngo opeligar de la regrader tosta fe. Mbona ko mukecuru arazongeza urupande. Uko kera manteye intambwe imbaga muciye wa rukundi. Icyamfashije bagenzi banje babiri bari inyuma, nabo bahe bavuga ngo peke ya la so autoritaire l'infomia a donné l'impostka. Uye na general vango si mama wewe ndamwa pi entre lo staffe qui a de laste.
yamambwira ngo endelee akazi yumva kera ndi mu kazi aramubwira ngo endelee akazi nuko amaze ganono kiri iruhande rw'amabukwe na generali nama nirukanga kuko niryo ryari itegeko ariko Imana uwegera Imana nayo izagira gute? Haleluya! Ariko gushimwa n'abantu bimaze iki ariko niba hari umukwe nyirabukwe akunda kandi aza yubaha kandi mwiza muri iyi si. Haleluya! Ko hari abaza bahura na banyirabukwe basinze, ko hari abaza baturira banyirabukwe imibi ya fraude bafroze inzoga, ariko Imana niwegera Imana gusenga biza bisibza urupfu. Nababwiye uburyo byasibije urwa Petero, mureke ndangirize mu byakozwe n'intumwa uburyo rwasibije urwa Pawulo agiye kujurira i Kayisariya Pawulo agiye kujurira i Kayisariya ngo bamushize mu nguge n'abasirikare 36 ngo bayobowe na kapiteni, ngo abwira kapiteni aramubwira ngo mzee afande nubwo mudutwaye muri no nyanja tugiye kugendamo tuzahuramo n'ibibazo. Ngo kapiteni amamubwira ngo nyamaza wewe mabusu ceceka. Bagira ngo nuko Pawulo adashaka kuja i Roma, amaze ngo baramanuka bagenda mu birwa baragenda baza kugeraho bahura n'ibibazo bamara iminsi 14 batarya batamwa. Amaze nk'umunsi wa 14 barahuye n'umuyaga guteraganwa barataye ibyo kurya inyanja y'abatwara 14 jours ngo zishire batarya batamwa. Pawulo ngo arahaguruka ariko nkunda Pawulo kumubona sinzamenye ko zomugira umunsi tuzotarabara nawe face to face turimo turebana gutya na Pawulo nzamubwira ngo uri umugabo. Arababwira ngo bagabo bene data ngo iyo musha kunyumvira ngo tuba twaraje muri no nkuge ngo ariko nkomenye neza ko ubuzima bwacu buri mu kaga. Arababwira ngo ni mushira ubwoba ngo ntaco turi bube ngo cyakora iby'inkuge ngo n'inkigu bwayo ngo birononekara ngo ariko ni murye ngo kugira ngo mubashe kurokoka ngo kuko ni mutarya mukagira imbeho n'inzara n'ibibazo turi buhure nabyo murapfa mushire. Ngo amaze ngo ashimira umugati arawusengera izatekereza ko none yaririmbye indirimbo ya kane muri okovu usiku kabla ya kuteswa Yesu. Haleluya! Ngo amare gushimira umugate ngo arabagaburira ngo amare kubagaburira ngo mukanya gatoya bagonga intaza ngo amaze ngo inkugira shanyagurika baroga ngo bashaka kubica ngo ariko umukuru w'ingabo kubera ko yashaka kurengera Pawulo aravuga ngo ntimugire icyo mubatwara. Baroga barambuka bose atagize upfa uko Pawulo yari ababwiye ngo bakisha gutasha inkwi. Pawulo mu nkwi ziwazanamwo inzoka ingana nka gutya yinshira ngo amare kuyizana ngo akishira mu muganda akiwushira mu ziko ngo hava mwinshira ngo imufata hehe imufata ku gikonjo. Amaze ngo akungumurira mu ziko inshira igira gute irasha. Amaze ngo abantu bakurishokirwa ngo baravuga ngo murebe Imana uburyo itazicurwa kibera ngo akizinyanja ngo none Imana kuko itazicurwa kibera ngo dore inzoka ntayikira ngo nuko kw'Imana uyu muntu n'umwicanye. Amaze ngo baricara ngo bareba Pawulo ngo bamavuga ngo kuriya ngo arabyimbirwa babona ntabyimbiwe ngo babonye atabyimbiwe ngo baravuga ngo buriya ngo ari bupfagize gute ngo atunguwe ngo akindutse babona ntapfuye. Amaze ngo baramwitegereza bamare kumwitegereza babona ko yegereye Imana bamavuga ngo nukuri ngo uyu nguyu sisi ni barua ya kusomwa na watu wote ashukuriwe Baba Mungu anayetushangiliza katika Kristo na mbele za Mungu. Mchungaji mhubiri elewa sisi ni barua watu wote wanakusoma. Haleluya! Hela sera bombe ketite. Nibashaka bazatwita shitani batwita bicanyi ariko sisi ni barua kandi bitwanditseho nibyo abantu bagomba kugira gute.
Haleluya. Haleluya. Urupfu. Mbabwira indi jambo rya kabiri ryo gusenga nkomeza ibindi. Mureke mbabwire gusenga biza bitanga inzira. Wabuze inzira. Yo bundari umuntu twaganira ambwira ngo arashaka igishoro. Ndamubwira ngo si wo guhishoro ugikoresha iki. Yamambwira ngo uzi mu mutima wanje ngo nuwo mpa miliyoni 100 sinzi cyo nozikoresha. Uko abantu babuze inzira habe no mu bitekerezo bitaza byishurwa, bitagira TVA, bitagira tini namba, ariko babuze inzira habe no mu bitekerezo. Azamayoberwa gutekereza gusa akamabura inzira. Bavuga ngo dusengere abantu muzogira akamama ngo se bizotuka hehe, bizoca hehe, ariko gusenga bizabitanga inzira. Ayo. Haleluya. 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 Gusenga biza bitanga inzira. Inzira yo mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'ubuzima, mu buryo uburyo bwose woshaka. Nibutsa makuru amwe gusa mureke mvuga umuntu umwe gusa babwira uburyo gusenga biza bitanga inzira. Umugabo umwe witwa ngo ni Ezra, Imana yateje Kuro umwete wo kubaka hehe i Yerusalemu. Ngo Kuro yamabyuka mu gitondo aravuga ngo ngize umwete Yerusalemu hagomba gusana. Hariho abagabo bari barariye ruswa, bari bafite amaposta akomeye nka Bazerubabeli n'abandi bagabo bari Yerusalemu. Daniel bari Babuloni. Daniel yari yasabiye akazi. Daniel yari yasabiye bene wabo akazi yari muri pansi ico gihe na Saduraka na Meshake na Abednego. Amaze abandi bahungu bashari yarinjijemo barimo Bazerubabeli bari ba guverineri n'abandi ngo bama baceceka muri parlement. Kuro akavuga ngo ariko iyo Mana ya Isiraheli ndimo numva mu mutima ihantera umwete nta muntu wogira icyo yivugaho. Agahungu k'agasekreteri kabusoka kazi gufata riske zababusoka. Inzaseka iyo somye Ezra nkavuga ngo muri iki gihe sinofata riske nkiyo Ezra yafashe, ariko ari igihe kimwe nigeze kuzanzifata nkabene izo ngizo. Amaze kama gafata riske yama ashira utoki hejuru. Twageze twiga amakarita ya Biblia twebwe tugikizwa bakavuga ngo nani aliandika kitabu cha Ezra? Ezra mwenyewe. Harundi wayakinye Fabiano yarayakinye ndabise. Ngo nani alikuwa mwandishi mwepesi katika Misri? Tukavuga ngo ni nani? Ni Ezra. Karaga sekreteri kazi gutapa daktilo vuba cyane, kakandika vuba kakagira gutya bakagakundira ico. Kama kazamura urutoki gashira ukoko hejuru. Karavuga ngo nimureke mbabwira amaboko y'Imana yacu. Arangize kuvuga ngo mbabwira amaboko y'Imana yacu. Aravuga ngo Imana yacu izirwanirira abantu bayo kandi karwanya abanzi bacu. Kura aramubwira ngaho bisobanure. Amaze nkunda diskuri Ezra ngo ntiyahera mu Giputa. Ntiyahera nani? Ntiyahera mu Babuloni. Ahera mu Giputa. Ahera mu rukerera rwa kare. Aravuga ngo mu rukerera rwa kare muzehe Imana yacu yari itamuruye. Ngo amaze ngo amagare yo mu Giputa atangira gukururuka biyagoye. Amaze ngo iritamurura ngo umwijima usubira mu banyegiputa. Twebwe ngo umucugira gute uratumurikira. Mose aratubwira ngo nyenyekeyeni mtauona wokovu wa Mungu. Endelea mbele atawapigania mtafarijika. Imana ishimwe. Amare kuvuga gutya aravuga ngo bararohama nk'icuma cy'isasu kuko imbabazi z'Uwiteka. Ngo amare kuvuga gutyo Ezra Kura aravuga ngo ibyo ngibyo aramubwira ngo reka tukubwire ibyabire mu kibaya cy'Imo abikubitaho. Amare kubikubitaho aramubwira ngo reka nkubwire ibyabaye ku mami ya Gogi na Ogi. Arabivuga. Amare kumubwira avuga ngo sivyo zonyine uretse nibyo n'inkikezi Yeriko ngo zararidutse gusa kandi ziridwa na karuru. Kuro ngo arasara. Kuro yabavuga ngo dukore fundraising. Bama bakora fundraising barayuzuza neza irarenga izuba ku rusengero. Bamare gukora fundraising Imana Kura abaza Ezra ngo se ngo abasirikare baguherekeze. Ngo abasirikare bagire gute baguherekeze mu nzira hariho aduyi kandi rwa rugendo rwo kugenda amezi 6 kandi harimo bateroriste beshi babateze babashinyikiye babanzi babo. Amaze afata risk ntaco byari bitwaye kumuha abasirikare kuko Nehemiya we bari babamuhaye bamuhana urwandiko. Arafu akukundaize yamava ngo kuko nagize isoni ngo so kwa kumutwe w'ingabo ngo kubera amaboko akomeye navuze y'umwana. Amaze yamava ngo Imana yacu izaturwanira. Amaze ngo yama ahagurutse ubwoko. Amaze baragenda ngo bagenda iminsi ngahe ngo bagitera iminsi 3 bama batangira guhura n'abateroriste. Abantu babwira Ezra ati turashize aduye aratuzungurutse aratwicara tumara. Amaze arababwira ngo mureke dusenge. Amaze ngo arababwira ngo umuntu wese n'abana n'amatungo ngo mwiyirize iminsi 3 ku kagezi ka Ahava. Amaze ngo bariyiriza babwira Imana ngo Mana we tubonera inzira ducira inzira Haleluya. Ducira inzira
Kumbuka jeshi lake Farao walizama kwenye maji, walifanya makosa kuyapita mapito yasiyokuwa yao. Waliona mapito wakazani yao, kumbe ni ya wateule. Fuate nyuma na maneno yako, mwisho utaangamia. Toa nafasi ya dakika moja, silaha weka chini na mikono juu, kimbie haraka uje uzitubu zambi. Yesu nakupenda, napenda wokovu wako, napenda ulinzi wako, napenda mambo yako. Haleluya! Umva Imana isiducira inzira mu rukerera rwa kare. Bageze ku nyanja, Mose arahagarara. Imana amubwira ngo se niki kiguhagaritse? Amazi. Umunsi umwe nje sinari mpari, bene data uwo mwene data nababwiye twari turi kumwe mu ndege n'abandi nka batatu n'umufurere umwe n'umudamu umwe. Impamvu mbatandukanyije ndaza kubabwira impamvu. Abantu nka bane n'umufurere umwe mukurikire n'umukobwa umwe barataramye mu mikarati. Ni ibintu byabaye ejo bundi muri no myaka yacu, muri iyi busoka yacu. Baratarama mu mikarati, bamare gutarama bararirimba, bamare kuririmba bandika amandiko, bamare kwandika amandiko. Uwo mufurero yamavango Imana yavuze ngo aya mandiko turayasobanura mu Kigazura, kandi Imana irakora ibitangaza. Mu Kigazura ni hakurya ya Rwerera, abantu barahazi. Hari kugahira Rwereriza yuzura n'ibigonzo byayo bikuzura. Imvura yari yaguye uwo munsi, Rwerera yuzuye igishanga cyose cyo hagati ya mikarati na Kigazura cyuzuye. Baragenda bagere kuri Rwerera basanga yataye agati, niko twageze tuvuga. Yuzuye ngo kuva hano na hari hakurya haje kurora Kicukiro. Baravuga se Imana kuyadu. Uwo mukobwa daboro niwe wari kibazo, nta wabashaga kumwogana, yabashaga no kuvogera Rwerera. Wa mufurera ababwira ngo iki ko murabona ikari kibazo, iki ni nyanja itukura ni kiye gikomeye. Abandi babusoka ati ni nyanja itukura, none mureke tubwire Imana dushaka inzira. Ibyo ni ibintu byabaye aracyari hari butarumbwa. Muzoje umunsi mutse kumutaramira babwire iwe wabyibereye mu jewe yarabimbwiye, kandi hari ibindi Imana yadukoresheje nk'ibyo. Arangiza arababwira ngo umufurero kambaza yagiye mu ijuru, arababwira ngo mureke turirimbe, mureke turirimbe, tuvuge ngo zana n'imbaraga uzuduhembure, turakurindiriye amaso ahezeyo. Ati nimumva ndujujwe, uko niko kambaza yababwiye. Nutaza wuzuzwa afe kusubira muri bya bindi navuze. Twese turisanga hari hakurya kwa Kigazura. Ko niko Imana yari igize gute? Yari bacirize. Amaze kambaza araririmba ngo mwami ubwami bwawe buze muri iyi si, sinda umurimbuzi wica ubutware bwe. Muzi ubutware bw'umurimbuzi buza butubuza gutera imbere, ibitekerezo bya kamere biza bitubuza gushira ubwoba. Umuririmbyi wo mugushimisha mukristo amaze gutsinda aprone yararirimbye ngo wabatinyutse ibyago byose naza kurikira umwami Yesu, nta cyamurekesha iyo migambi yiwe yo guca mu nzira ija mu ijuru. Ntabwo azashogozwa n'icyamugongo, abazimubwira nibo bazagwa. Abanzi be bose ntibamugarura mu nzira yahise mwisha mu ijuru. Aririmba igitero cya nyuma nkunda, aravuga ngo mwami we uje undindisha umwuka wawe kugira ngo nzaragwe kubaho iteka. Have wabwoba we, bwira ubwoba ngo have wabwoba we, have wabwoba we. Haleluya, haleluya, haleluya. Mureke mbabwira akaga k'ubwoba. Eliya wa wundi wasenze imyaka 3 igashira imvura itagwa, n'amezi 6 Yezebeli yaramukanze, Eliya yisabira gupfa. Wari uzi ko umunsi umwe ukuzura imbaraga, undi munsi wagira ubwoba ugahemuka. Kamaze aravuga ngo zana n'imbaraga uzuduhembu, turakurindiriye amaso ahezeyo. Amaze aravuga ngo bimbigi lagirigiri logirivayo oya avuga gutyo gusa. Wa mukobwa asubiramo, bama baguruka abandi bahaye babareba
bagwa kuwa kigazura. Babagabo bane nababwiye barasigara, kandi Imana yari yarababwiye ngo nibatagenda irabakoraho igitangaza aho kugira ngo ikore igitangaza kuri abo bantu bari batabaye. Baravogereye nijoro. Bagize gute? Umukobwa n'umfurero bagira gute? Uwizera Imana, uwegera Imana agomba kumenya ko iriho kandi zigororera bagira gute? Abayishaka. Haleluya! Kazi ya Roho ibarikiwe. Elia dala gerse la reforma. Mercy ala stia la foriba. Zibarikiwe Iniando kazi za Roho daima. Kazi za Roho zibarikiwe. Kazi za Roho daima. Kazi za Roho zibarikiwe. Kazi za Roho daima. Mimi nabarikiwa, wabarikiwa, sote twabarikiwa na Mungu. Mimi nabarikiwa, wabarikiwa, sote twabarikiwa na Mungu. Kazi za Roho zibarikiwe. Kazi za Roho daima. Kazi za Roho zibarikiwe. Kazi za Roho daima. Mimi nabarikiwa, wewe wabarikiwa. Haleluya, haleluya. Gusenga biza bitanga inzira, biza bitanga inzira. Umwe navuye gutarama ku mugorore, hari abahazi wacu no ku mugorore n'umurambi gusa. Mva gutarama, igihe dusohotse babusoka barambwira ngo babonye hari ibimuri byinshi ku murambi, kandi byari bihari. Ndababwira ngo none se naba ndi umugabo uvuye wo gutinya ibimuri. Ko munsi iyo nja kuba ari ubunyine mba nararaye, ubunyine norara. Gutinya ibimuri si icyaha hamwe nene. Namava ngo reka ngende, kandi nari mvuye mu butayu nshonje, mfite gusa Bibiliya yanje, kagira n'agakoni nyine bene akako kwitwaza nijoro. Ndagenda, amaze nje kugera ku murambi. Uwo munsi nahuye n'ibigaragazo bitatu, ariko mbwira Imana ngumva inzira ingeza mu waje. Imana iri kumwe nayo izica inzira. Nje kugera gutya ko ahantu gutya imbere aho bageze bita ku ivumu cyo kwandayira, hano hari abantu bahazi. Nje kuhagera nama ntangira kumva agasheri n'ingwe, ino niko bazabakita. Numva ingwe kira yabiciye ku murambi imbere gusa nkahariye. Umuti murambwira ngo se nsubireyo. Ingwe yafunze inzira. Ndavuga ndirimbiye indirimbo maze kubabwira yo mu gushimisha 207 ivuga ngo wabatinyitse ibyago byose naza kurikira umwami Yesu. Ndagenda nje kugera ahantu haba gasagara gutya, haba igiti cy'agasagara. Ndakabona hari ukwezi, ndakabona kama gasizora kakaza kaza kakitera kakagera nkariye. None mbanza kugira nk'ubwo mvuga ruga nkeya gasubire kuvuga numva uko gaye kambwira. Nukuri wo munsi twaraganiriye, kandi numva ko karambwira amagambo yo kunshotora no kuntera ubwoba, ariko nkabyumva noneho mu rurimi rwanje rwakavukire. Nama nkabwira ngo uhagarara aho ngaho, niba wizeye imbaraga zawe naje nizeye izanje mpabwa na Yesu Kristo. Uhagarara aho ngaho, kandi numva noneho singihaye ngenda kwa kundi mpaye ngenda kiterera gutya, naje nkiterera muri ritime yako kiterera gutya. Amaze duhurira hejuru y'igiti cy'agasagara, gutya, amaze karijugunya mu gasambu karaho, kama gakubita igitwenge cy'umugore nzi.
nka 30. Tera intambwe nka 30 nama mbona amatara arangose. Apana amatara, uzi nko kubona amatara y'imodoka 15 hano mu mujyi yakoze ugutya. Bacanye maremare ndahuma. Kaza nifata uca ngafata Bibiliya nkayishiraho cyo kugira ngo tuvugane. No barambwira mu Kinyamurenge, barambwira ngo turakuzi, waratugoye kenshi kuri uyu murambi. Kandi umuntu wari kumbwira ayo namakuru y'ukuri. Ukumbwira sinzi uko yombwira ngo mvuge ngo ko ndavugana n'umuntu ntazi. Akampamagara mu izina naje nkamuhamagara mu izina kitamo. Kandi akambwira ngo ku mubiri tworwana. Kamubwira ngo inya ku mubiri tworwana. Ariko mu mwuka ntitworwana nawe. Wa mugore wakubisaga twengenzi akavuga izina rya data ariko akamwona arababwiye ngaho ni mumwiterese. Amaze agota ugutya. Ndangize numva ngize imbaraga. Numva ngize ibyishimo. Numva ngize nk'ibitwenge. Ndaseka ndababwira ngo subundi ko ndavugana namwe. Mudwaye tuvugana gute. Ndababwira ngo nimureke mbiyereke niba mutari munsi. Nzabaca kuri uyu murambi kugeza iteka ryose. Nama mvuga kuri ruga. Paulo yaravuze ngo nubwo tugenda nk'abantu, intwaro z'intambara zacu sinkiza abantu. Zigira agaciro imbere y'Imana. Ziriyiminize, ziremewe, zaravivuwe imbere y'Imana. Niwegera Imana nayo izakwegera. Mvuge kuri ruganama mbona mwe acitsemo arora haifu kumukikira. Andi arora haruguru mu itongo. Bamavangura ishyano. Ndakomeza. Cya gatatu reka nkireke. Sengesha zakizira. Wabuze inzira. Pfuka musenge. Hari indirimbo ya Cyarwa, korari ya Cyarwa ya ADPR y'Ibutare. Bageze baririmba abanyakwigendera gapusi. Ugera mu gitondo ufite umubabaro, izuba rikarenga ugifite agahinda. Wagerageje kenshi ushaka amahoro, emera yuko unaniwe utangira usenge. Jufata umwanya wiherere maze usenge. Suko amaganya y'umutima imbere y'Imana yawe. Yibwire byose ku murongo bikugoye. Imana iragukunda ntabwo izaguhana. Haleluya! Tangira usenge. Tangira ugira gute? Baza basenga gute? Hari umuntu wambwiye kandi abizi ko muri mwe bari kumwe muteke. Ngo bikananira siko bizabigenda. Ukabura amagambo uvuga. Ariko narayatoye. Nuzo gusenga. Kuko Imana muzabwira ngo izayumva za disikuru zanyu direct na indirect. Hari umugabo wacu agaje gusenga kavango Mana ngo baza bavuga ngo abongeye kurya ngo bongera no gukaraba. Iyo akamagira amaboko gucyukumahemwe namanyagira. Ngo abongeye kurya bongera no kugira gute? Imana ntizayumva bongeye kurya bongera no gukaraba. Imana igira ikintu kimwe izayumva gusa. Izayumva Yesu. Haleluya. Ambonye kwa maraso ntaciru rubanza rubi anyitukiranutse. Imana izayumva Yesu. Mu gitondo uzuvuga ngo Yesu. Vuga ngo Yesu. 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 Uko Imana yumvishije ibyifuzo byawe igihumbi cyose. Paulo yaravuze ngo ukuni kumwuka arushaho kudufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga. Ariko umwuka wera niwe uzi utunihira iminwe itavugwa imbere y'Imana, kandi ngo niwo wonyine uzi usenga uko Imana ishaka.
nuzoja kuryama wabuze ibitotsi uzopime. Kera nkibura ibitotsi ariko sinza mbura ibitotsi ubu ngubu. Uzuvuga gusa ngo Yesu, ureke ibindi bitekerezo. Uvuge ngo Yesu, 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 Yesu. Mu bitekerezo nushaka umugore wawe cyangwa umugabo wawe areke kumva. Ugume uvuge gusa ngo Yesu, 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 Yesu. Nihaza mwandi magambo uvuge ngo Yesu uri ibyishimo byanje. Yesu uri amahoro yanje. Yesu uri imbaraga zanje. Yesu uri urukundo rwanje. Yesu uri gukira kwanje. Yesu uri umugisha wanje. Yesu uri ibyiringiro byanje. Yesu uri ibyishimo byanje. Yesu, 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 Yesu. Uza wamusinzira ukarara urota Yesu, ukarara utaramanye na Yesu, ukabana na Yesu, tukazubura amagambo yo kuvuga twarahawe izina rya Yesu. Bibiliya ivuga ngo kuko nta rindi zina isi yaherewe mwiki agakiza ukuye izina rya Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Umuririmbyi w'umunani mu gushimisha yaravuze ngo izina rya Yesu turaryubaha, twemera umukiza kuko ari Uwiteka, ngo biheshe Imana icubahiro kuko Yesu ari we jambo w'Imana. Yesu ni we jambo waremye isi n'umunsi n'ijoro n'izuba n'ukwezi n'inyamaswa nazo n'ibiguruka n'umuntu w'ishusho y'Uwiteka. Yesu ni byose muri byose. Yohana yaravuze ngo jambo uwo yabaye umuntu, tubona ubwiza bwiwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wase, yuzuye ubuntu n'ukuri, kandi byari bimwuzuye, natwe nibyo twahawe, n'ubuntu bugeretse ku bundi buntu. Yesu twaramuhawe. Yesu, muvuga ngo Yesu, Yesu, Yesu. Haleluya. Uko niko baza basenga, ukongere gufojinga amagambo yawe, gucura amagambo yawe yayandi ngo kwa jina la Yesu bagakubita ukuguru hasi. Uzigura ngo Satani ni igihumbu cyangwa ni imbwebwe cyangwa ni imbeba, ukanga ikiruka. Satani uzosome muri Yobu ni uzamenya Satani icyo ari cyo. Muri Yobu haravuga ngo Behemoth ngo ntizitinya Yorodani, ngo n'imiraba yayo ntizigira icyitwara. Aravuga ngo nta muntu ushobora kuyegera nk'ukuye umuremyi wayo, kandi umuremyi wayo nawe untaza yegera imbokoboko, azayegera yitwaje inkota, kandi inkota ni ijambo ry'Imana. Utagira ngo uzokanga Satani utazi ijambo ry'Imana. Bibiliya ivuga ngo bamuneshesheje guhamya ko mu kanwa kabo, bamuneshesha n'amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Dore ikindi cya kabiri aho tugaragara ko twegera Yesu ni ukugira ijambo ry'Imana ari ryinshi rigwiriye muri mwebwe. Ijambo, haleluya. Abantu bafite WhatsApp niba yinyereke nibazamura ukoko gutya. Abantu bagira bafite telefone zifite WhatsApp, nabo zatakaye nabo zibye, ariko bigeze gukora kuri WhatsApp. Murabona ko ari hafi ya mwese. Urebye umwanya uzumara kuri WhatsApp. Ejo nabwiye madame aranseka cyane, arambwira ngo ariko kugiye gusaza nabi. Ndamubwira sinzi ibintu bisigaye binyongorera ibintu. Ndamubwira ngubu WhatsApp yanje nayirebyeho none naheruka kwirebaho ejo bundi. Abantu bazamwe ngo kutakireba kuri WhatsApp, ariko WhatsApp mwebwe muzamubona wiki, muzamubona wiki kwari ibiboza imitima. Fata uriya mwanya uza wikonsantre usoma WhatsApp, uzogabanye mu inshuro 10 gusa, inshuro 10 buri munsi uzugira ijambo ry'Imana usoma. Abantu bazabegera Imana mu ijambo ryayo, ijambo ry'Imana. Ariko uko sugusaba undi mwanya kuzagaruka kandi ntawo nzabona, ariko sinotangira kubabwiriza uburyo uza wegera ijambo Imana mu ijambo ry'Imana ngo byumve ngo mbirangize ubunyine, ariko devoir nguhaye gusa uzusoma. Narababwiye ubushize niba ari hano niba ari ahandi, jewe byarananiye gusoma Bibiliya gutya nka kwa kundi ku kinyamakuru ngo nyihuruke. Nzasoma ibitabo bifite amapaje arutaya Bibiliya, nkamasoma gutya nkagihuruka paje kuyindi umurongo kuwundi, kandi nkabyumva kandi nkabirezima nkabyumva neza. Ariko nzasoma Bibiliya nagera mu Baroma cyangwa nasoma Baroma nk'igice cya mbere umurongo wa 5, haravuga ngo niyo yaduhaye igikundiro kugira ngo mu mahanga yose havemo abubaha Uwiteka, amosoza akamagira ngo bugubugubugubugu. Ngasubira nkasoma, nasoma nkamanere kwirindi jambo ryo muri Hosea cyangwa ryo muri Maraki, kama nibuka irindi jambo ryo muri Matayo,
kaba ntaye gusoma Bibiliya, kamandira ko gahira kagashira mpaye ndirira, iyaduhaye igikundiro kugira ngo mu mahanga yose ariko igikundiro cy'Imana. Iyo somye iryo jambo zana amasomo Barewi bose kabamara, kamenya amategeko 10 y'Imana n'ayandi mategeko 618 aba mu Barewi no mu kuva no mu kubara. Ayo mategeko yose ni amategeko yatwimaga uburenganzira bwo guhura n'Imana, arimo ikibazo cy'izuru ryanje nkomora ku babyeyi banje no kwa ba Jacques kibataraye. Tiwashoboraga kubiki umutambyi. Abantu bafite uturegeya ku ntoki ntibashoboraga kuba abatambyi. Abantu bafite imisatsi y'agatsika nk'iyacu, abantu bafite inkofu ku mubiri nk'iyi ngiyi ntibashoboraga kuba abatambyi. Ariko mu Baroma Pawulo yamavuga ngo niyo yaduhaye igikundiro. Haleluya! Hari umunsi zanumva no piganirwa mpaye mbona nabonye ubu ngubu abantu batangiye kugaragaza talenti zabo. Mpaye mbona baye bapiganirwa ubumisi hariya. Umunsi no piganirwa ubumista. Mwese mbontora. Ninde utontora hano? Ntimwamwona kera ko muntoye. Niyo sinje ni wegera Imana. Haleluya! Teri intambwe wegera Imana gusa. Uyibwire ngo ndakwegereye Yesu we. Ntawa guhungiyeho ngo akorwe n'isoni. Amazu yibwire niki cyakunaniye. Muri byo aravuze ngo bwira Yesu byose ni inshuti yawe. Haleluya! Imana ishimwe. Ufite ikibazo cy'abana, ugira uruhwa rw'abana, ngaho zamura ukuboko kugira gutya, zamura ukuboko. Haleluya! Nurangiza uvuga ngo Yesu, uvuga ngo Yesu. Nzababwira ndi umupagani jewe narananiranye, ngiye kuja ku ishuri. Mama yigeze kunsengera arambwira ngo aya mafaranga papa yampaye y'inka, arambwira ngo sigara nguha amafaranga mwana wa, ayakura mu gasake kabo bagiraga twageze twita ngo ni gikondorero, ayakuramo arayampa. Arangize kuyampa arambwira ngo mwana wapfukama ngusengere. Nari umupagani mubi. Amare kumbwira ngo ngusengere ndapfukama. Arasenga, akunda kuvuga mu ndimi cyane. Avuga mu ndimi ariko mu magambo numvishije yavuze. Aravuga ngo Mana, ngumwana wanje agiye aho ntazaba ndi na papa we atazaba ari. Nguzamurinde kwivanga n'abanyamahanga. Iryo jambo numva ko ryamariza mu bitugu riri kubita ngo pa. Kandi numva sinomubaza. Kwivanga n'abanyamahanga niki mama sinakimubajije. Ngenda mpaye nshibaza njenyine. Nageze ngera muri situation ya yindi delicate ibukafu. Ngiye kubaha urugero rumwe gusa. Umunsi umwe twagiye kwa Rumamba, arahazi directeur nimba ntibeshe. Niko kara akabari kagezweho. Mfite amafaranga nakiniye mu ngano ndayitsindira, twatwaye igikombe cya Alfajiri nabaga kuri Atene di Banda, twambuye igikombe Alfajiri, bampa amafaranga agera ku madolari nk'ijana cyangwa 200. Ndi mu wa mbere secondaire. Inka yageze igura amadolari nka 20 nangahe cyangwa 40 ingahe. Barayamba mbwira abahungu babarega, muze tuje kwa Rumamba tuje kunywa inzoga. Turagenda shike nguri kese y'inzoga. Primus bisengo ya Mokiri. Ndayigura barayizi abayizi. Ndayigura mare kuyigura, abahungu babashitura babwira ngo twabatsinze mu kibuga no mu kabari turabatsinda. Ibo bariko bagura ari nka barindwi bakagura icupa rimwe bakagenda barisangira mu kirahuri. Jewe nterura kese turabahungu ari jewe n'abahungu 3 babareka. Indaya zose zari mu kabari ko murabyumva namwe zidafite amafaranga ni twebwe zaje. Uco gihe hari yagezwe guhindira imivango ni la Reine de Saba na Kolanda kayo na Tina na Telengami na makanisi ya Mbongo. Iyo ngiyo niyo twariko tubyina uwo munsi ndacyayibuka. Turabyina dukubite santonge, abakobwa bose batuzaho. Abahungu babashi barasohoka baravuga ngo twica abantu bose, twica bareka. Ariko uriya w'umunyarwanda we tumwice tumuhambe. Ubwo tuba tumaze kese ya mbere dutangiye gusinda, tuba tuguze nguzi kese ya kabiri ndayiteretse.
duhe tubabwira ngo muze tubahe mfukame tubahe inzoga, turangize amaze igihe nyine tutangiye ya kabiri, abakobwa batangiye kugushagara, batangiye kugushimashima, bakubwira ngo yonde mubale, wewe ni wowe mugabo. Nama numva ijwi riravuze mu masaha 8 y'ijoro ngo Mana, umwana wanje uzamurinde kwivanga n'abanyamahanga. Nasinzega utagira ngo nari muzima, sinari mu gitaramo, nama nsohoka nkugiye hanze, nama ntaha ntabasezeye, ndagenda ninjira mu nzu yacu muri annexe twabagamo na Claude, ndaryama. Bagaruka abahungu b'abashi ntibari ko babakubita ingumi, bari ko babakubita ya macupa twaguze. Bakubita Claude umwana wa mabuja, bamukubita icupa hangaha, nubagira inkovu iva ngaha ikagera ngaha. Ariko baravuga ngo munyarwanda mumuwe. Claude yasinze arabyumva. Uwitwa Kalinde bamukura amenya 3, ayagurikira rinini naye yandi yose. Uwitwa Dembi baramuvuna igufwa riracika. Bamare polisi ratabara, babatwara ipanzi ku bitaro. Bamare kubatwara ipanzi ku bitaro, baza bashakisha iwacu. Nari mpanze ku muntu ukomeye uzwi, baramumenya. Baraza bashike baravuga ati abana bapfuye. Numva barakomanze, nari gisinze cyane kuko nari ntashe mu masaha 8 saa 9. Barakomanze, ndabyuka. Mabuja arambaza ngo Claude yako wapi? Ndamwani nilimwacha kwa Rumamba. Arambwira ngo Claude amekufa, twende Panzi. Tugende Panzi. Jewe ntibazi banga. Abatipe turabana ntibazi banga. Banyina ntibigeze bagira gute? Turatibuka tugere nabo bari bakomeretse ariko bagisinze. Nyina hamagara Claude, aramubwira ngo Claude mtoto yangu ngungana napumua. Aramubwira ngo mama, ngo basi pumuzi yangu ina maana gani? Rutambwe amekufa. Bari bavuze ngo bagire gute? Ayi wawe Dawidi yaravuze ngo angosi imbere n'inyuma, ashize ukuboko kwiwe. Kumenya ibyo ngibyo nibitangaza binyobera. Kamubwira ngo Claude mimi niko mzima. Akambwira ngo labda ni mzimu wako, wewe umekufa. Mama, nimeona maiti ya Rutambo. Agahita turika karango yabonye intumbi yaje. Karinda akavuga, akabwira nyina ngo mama, ngo basi meno ngo shida ngo nikufanya ngo abwira nyina ngo ikibazo nukugira ngo kubera ko yakusame nyose akagira ngo lakini ngo mtoto ya batu ngo Rutambwe ngo amekufa. Amekufa wapi? Imana yaravuze yavubanya atuye ku ijambo ngo sinkivange niki. Ikintu cya gatatu nsoze, bazabegera Imana mu mirimo, kuko Bibiliya iravuga, Yakobo yaravuze ngo kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye. Imirimo iki mwari muzi impamvu abantu benshi ari abakene? Buriya natinze narimo mvugana n'umuntu uri very important, umuntu ufite agaciro pe. Umuhungu twari turi kumwe yampamagaye mu gitondo saa 2, kuva saa 2 niwe twari turi kumwe kugeza ubu nyine je hano. Turaruha tujana mu rugo kuko mu gitondo naringiye kudepoza umuntu Nyabugogo, nambaye pocket, nambaye na t-shirt. Turavugana, turangize ndamubwira umuntu tugiye kureba, reka nje guhindura imyenda. Nja guhindura imyenda, turasaba dusubira nayo, twasangiye breakfast, size aha yafata lunch, ndabatereka nje gukora umurimo w'Imana. Uwo muntu yambwiye ijambo rantangaza, arambwira ngo umukozi w'Imana, ngo nubwo ni umunyantege nke, ngo hari ibyaha 2 ntakora nibihe, ngo buri mbona ngo indi mivumo ntiwayirenga yose, ngo ari kumuvumo wo gusambanura agatsindwa. Ndaceceka ndamwumva undi muvumo ikindi ntakora, nubwo nokora ibindi byaha byose sinza ndenganye 10. Nari umukene ngerageza Imana mu 10, none ndatunze. Yaravuye kunyereka etage ziwe, kunyereka amazu yiwe, hari ibintu twarimo tudiringa. Arambwira ngo ikini 10 kingejeje hangaha. Umunsi ntangira narabwiye ngo Bibiliya igizwe n'amategeko n'amahame n'amasezerano. Ihame ry'Imana ntibisaba kube waraye mu butayu.
ni ukurishira mu bikorwa. Bibiliya avuga ngo nimungerageze ngo murebe ko ntazagomorora iki. Mureke mbabwire umunsi umwe nagerageje Imana kandi nyigerageza ndi vide kabisa. Iwacu higeze guseruka umuvuga butumwa wavuye muri Byura ahavuga ubutumwa, imyenda imushiriramo yaracinganji, aje guruka iwacu ahuruka nta mwenda afite. Niwe muvuga butumwa wa mbere nabonye imyenda ipatara icitse kugera hanga. Ishati yaracitse ukamusanga, wari wabona ishati yacitse nka. Ishati yaracitse nka. Ndamubona numva ngize agahinda. Nari ngire gaseribateri ariko nagiraga inkoko. Kandi izo nkoko sinari narazikuye ahantu heza. Mureke mbibabwire ariko nabisabiye imbabazi. Nigeze guhura n'abasirikare bageze batwikoreza imizigo. Mpura nabo banyaza inkoko 7 ziri mu itonga. Bafite n'amafu n'ibindi. Nama mbabwira ngo jewe ndikorera inkoko. Bamare barambwira ati tubonye umuhungu ufite umutima mwiza utugeze hariya ku imbogo cyangwa ku kagugu turakurekura. Nama mbagenda imbere. Kera mba nakubise imibare nari nzi kwirukanka. Mba nakubise imibare ndavugiza inkoko ntimuzozirya mwenyine. Kagira inkoni yanje n'umupanga wanje nari mvuye gutongorera muramu wanje. Tugera ahantu mpaye nkarikira batazapfa baramenya akarere k'iwacu. Amaze ndirukanka. Nama nirukanka ni nkoko umusoda akora ikosa asigira abandi imbundi kugira ngo yirukanka ataremererewe. Turirukanga tugere ngiriya harura ku kibuga ahambira ngo tikasusu siga inkoko. Nama zirambika hasi. Amaze ndamuhindukirana n'umupanga. Shike mbwira muramu wanje ngo iki ni icororo nzanye. Arabizi hari umuntu w'iwacu ndabona yasohotse. Hari abantu baza amateka yanje kiri umupagani. Ndangize zirororoka. Zimare ko zarororotse pe. Zoreka kororoka se. Imfura y'Imana izigwira beza n'ababi. Ndangize umuvuga butumwa araza. Mureke mbabwire umuvuga butumwa araza. Umuvuga butumwa aseruke nkaba nari mfite inkoko nkaba nizeye ko nzobona byibuze indi shati. Fata amashati 2 masha yanje nari mfite. Aragenda aroga muramu wanje bageze babaza ngo kwa rutambwe nari ntarashaka narabaye gusohoka gusa. Baraza ngo turaje kwa rutambwe ngo narahinjiye. Murebe uko ameze aragenda aroga ndavuga ati none yari imyenda y'urugendo ndeba gasakoshi nga koperemo ahayoga nsanga nta wundi mwenda urimo. Harimo Bibiliya n'akantu kameze nk'agashuka yageze yiyororosa mu nzira. Aroga mbona agiye kugarura ya myenda namwangoreka bugumanye iyo myenda. Muhaye ishati ndangize muha n'ipantaro ndangize ntera indi shati n'ipantaro nabyo mbishira mu gakapo n'agakoti kakajegete. Ndamubwira nti turatarama iminsi nkingahe mbona ararisi arangura ngo upfukama ngusengera umugisha. Ansengera umugisha. Arangize kunsengera umugisha aragenda. Kugira ngo mbimenye ko ntazagira ikibazo cy'imyenda. Naje guhura n'abandi bayumbe baravuga ngo uko bizogenda kose uzarinda usaza utaratekereza ko umwenda ari kibazo. Tuzambara amafaranga wariye. Tuzatungishwa nayo wariye wewe. Kuko ihame rya Bibiliya ravuga ngo gutanga bihesha umugisha kuruta kugira gute. Kuva mbayeho muzi ko abanyamurenge dukunda inka. Je ndi umunyamurenge. Abanyamurenge bakunda inka. Ndakeka ko abantu bamaze kungabira inka umwe niwe mpaye nibuka. Simpaye nibuka ni babiri kabisa. Kuva mvutse nkangana gutya bamaze kungabira inka 2. Ariko Imana yanyigishe natangiye kugaba inka nkiri umwana. Umugabo wa mbere nagabiye inka namugabiye inka ncuse nari nkitonka. Naratinze konka ariko njewe naronse mba mukuru. Aza gusaba data inka. Data amubwira ko yatanze inka 7 muri cyo cyumweru ararira. Arira ari umugabo w'umusaza ntarakwiza imyaka. Icyo nari mfite imyaka hagati y'5 n'6. Ndamubwira ngo reka kurira turye. Jewe mfite kimasa data yangabiye ndakikugabiye. Kuva uwo munsi imfizi ya mbere naterese nayituwe n'umuntu nagabiye inka ngihaye niga kuvuga icyo iwaza mbwira ngo nije wayimugabiye
agiye kuza ku ishuri Lubumbashi mugabira inka akambwira ngo nije wayimugabiye ariko nje ntaramenya ubwenge bacu gusaba inka ndamubwira ngo tumuhiriye aba ariyo datamuha aje Lubumbashi agaruke tugitibuka gutya 9 na kangahe na kane na gatanu duhure gutya yamambwira ngo naratunze sha arambwira ngo uhaye imfisi ni bene aranyitura iyo utanze byanga byakunda ibyo ni ihame icyo si negotiation niba ushaka gutunga uzagerageza Imana pana maranga mutima uzagerageza Imana uzareba buryo izako ni imirimo uzakusoma ibizakozwe n'intumwa igice cya 10 umuhungu witwa Cornelio kapiteni Cornelio ntegeraga umwanya kuja materaniro ntiyageze aja mu gatatu ahantu yageraga umwanya ni kuri foreni agatuma n'umu escort wiwe umuhungu w'umuroma akamubwira ngo je gutanga cya 10 ni wa muntu wenyine Imana yakoreye delegation iva mu ijuru marayika araza aramubwira ngo Cornelio amaturo yawe no gukiranuka kwawe no kwizera kwawe byageze hehe imbere y'Imana muhaguruke dusenga Imana n'amaraso y'umwana w'intama nimuvuge ngo mwami Yesu uyu munsi turakwegereye twebwe ubwacu n'imiryango yacu kuko umugaragu wawe Yesu yavuze jewe n'inzu yawe tuzakorera Uwiteka mu izina rya Yesu turagusanze wagusanze w'Imana ngumwigizeyo ntawakwegereye bagira cyo kuburana turakwegereye turakwifuza ni wowe Mana yacu yonyine nta yindi Mana tuzimika mu mitima yacu kuko uraduhagije uri Imana yacu natwe turi ubwoko bwawe utugenze uko ushaka mu izina rya Yesu amen.